Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru abatandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwere mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. We rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu. Twihuse cyane rero, reka twongere tunyarukire muri Kongo aba ariho duhera n'ubundi amakuru yacu. Iki gihugu rero kimaze igihe cyumvikanamo umutekano muke mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacu harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Mu gihe kandi izi ngabo zikomeje gufasha iki gisirikare cya Kongo FARDC, ariko n'ubundi umutekano ukomeje kubura by'umwihariko mu mujyi wa Goma ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bakomeje kwicwa umusubirizo, ndetse abakurikiranira hafi iby'urugamba rwa Kongo ndetse n'ibya politike ya hano mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange bakomeza kwibaza koko nimba izi ngabo ziri gufasha leta ya Kongo cyangwa se nimba zifite ibindi zirimo zirahakora. Sasa rero kuri ubu biri kuvugwa ko mu mujyi wa Goma urukiko rwemeje ko abasirikare ba FARDC bahunze M23 barimo n'aba ofisiye bagomba kwicwa. Uti bitiye bite rero? Urukiko rwa gisirikare rw'Igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakatiye urwo gupfa abasirikare 8 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC barimo aba ofisiye nyuma yo kubahamya ibyaha birimo ubugwari ndetse no guhunga M23. Aba basirikare bo muri batayo ya 233 ya FARDC bashinjwa guhunga M23 ubwo bari bahanganye nayo ku rugamba mu bice bya teritwari ya Masisi, aho bari baroherejwe kurwanya uyu mutwe twaje intwaro wa M23. Batabwa muri yombi rero bari 11. Muri Werurwe uyu mwaka ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwabasabiye gukatirwa igihano cy'urupfu. Icyo gihe Alegisi Olenge wunganira mu mategeko Lieutenant Colonel Gabriel Paruku Odania uri nyine muri bariya abasirikare babwiye televiziyo TV Seke Monde ko abaregwa batigeze bahunga urugamba cyangwa ngo bate ibirindiro byabo byari ahitwa Cafe Lushangi hafi y'umujyi wa Sake nk'uko ubushinjacyaha bwabibashinjaga. Mu munani bakatiwe urwo gupfa rero barimo 5 bo ku rwego rw'aba ofisiye. Byitezwe ko aba basirikare bagiye kuba abantu ba mbere bagiye guhanishwa igihano cy'urupfu leta ya Kongo iheruka gusubizaho nyuma y'imyaka 21 yose yarishize yarasubitse iki gihano. Muri Werurwe nibwo Kinshasa yatangaje ko isubijeho igihano cy'urupfu mu rwego rwo guhana by'umwihariko doko nyine mu rwego rwo guhangana by'umwihariko n'abasirikare bagambanira igihugu cyo kimwe n'abandi bantu bakora ibikorwa ngo by'urugomo ruteza impfu zitandukanye mu bice by'imijyi. Niko leta ya Kongo yari yakomeje kugenda itangaza. Kuri ubu rero abasirikare bagera ku 8 bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu, bagomba kwicwa nk'uko rero igihano cy'urupfu cyasubijweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yakomeje kugenda atangazwa ko bano basirikare bagiye nyine ngo cyangwa se babaye ibigwari ku rugamba, ndetse ngo banatangaza bakanabashinja ko ngo baje guhunga M23 ubwo bari bahanganye ku rugamba. M23 rero ikomeje ibikorwa byayo, aho yatangaje ko igomba gusigasira umutekano w'abaturage, n'ubwo ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo gikomeza kugenda akigaba ibisasu cyangwa se ibitero bitandukanye ku baturage b'abasivile batuye mu bice bitandukanye by'umwihariko abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Siho gusa rero hakomeza kumvikana umutekano muke kuko no muri Kivu y'Amajyepfo naho byaruko. Ni mu gihe mu minsi ishize humvikanye n'amakuru avuga ko
muri Kivu y'Amajyepfo amashuri yaba yafunzwe bitewe n'umutekano muke, ndetse abashinzwe uburezi bari bakomeje kugenda basaba ko abashinzwe iby'umutekano bagira icyo bakora kugira ngo abanyeshuri ibigo 80 byose byari byafunzwe ngo bibe byakongera bigafungura. Leta ya Kongo rero ikomeje kumvikanamo umutekano, ubu hari kwibazwa n'iryari uyu mutekano muke ukomeje kugaragara muri iki gihugu uzongera ukaboneka, cyangwa se hari kwibazwa niki perezida wa Kongo yakomeje Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yakomeje kugenda ashishikariza abaturage ko agiye guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo yongere agarure umutekano mu baturage. Yakomeje kugenda bivuga kenshi, gusa kugeza amagingo aya abaturage bakomeje kugenda bibaza niba koko ibyo Antoine Felix Tshisekedi yavugaga abyari impamo cyangwa se yarafite ibindi akeneye. Kuri ubu rero M23 yo ihagarariwe n'umuvugizi wayo mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko bazakomeza kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo basigasire umutekano w'abaturage.